Udah kemana ya Pak Win? Neng, yang panggungan selawanya. Ya, so. Tapi reka mae dohola sakedak. Dari orang gamal mun aya nu eta mah waktu teh nuju ka ditu lah mana. Nah, Come on. Assalamualaikum. Mak. Araya una medon teh. Assalamualaikum. Medo. Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, aja. Sakedap. Enggak, Mak. Cepinit. Sugan teh si emak teh. Nah ya biasa kereta mirun eta seuneu jeung ngabringakeun mah Yang, Mak. Kadamang, Mak. Alhamdulillah. Syukur atuh damang mah. Lain hari enjing nyawa teu. Ya, saya Saya tidak melamun di batur. muat aya. Syukur atuh. Rek ieu abdi teh rek mi warang ieu. Babat kebon. Oh, paling mana ya? Tanu dipungkeun ka kandang domba geuning. Oh, paling dia. Oh, mohon Caket mangga. tah tinggal ka ditu. Ah, biasa. Kitunya mah abdi da ieu rusuh. Oh, Warung teh aya nu ngantosan tadi. kalau betul cai Ya mangga itu udah di antosan aku budak si Ece itu lain ku budak abi. Ya nuhun nyamannya kade enjing. Nuhun. Alhamdulillah. Salam. Aya sasore-sore jeung janji mah. Rezekinya tong ditolak baik hujan-hujan obek ngeureuh we. Can balik benernya, saya mah di kebun gitu.
Harunya si mau hujanan. Ah, padahal makan main kayak doi aku. Ya, mau hanut. Oh, alhamdulillah. Turun, Cak. Masuk istirahat lah gitu. Pegawaian mah. Ya, jauh kelas ya. Masuk. Iya. Oh, nya mana? Kita eta kan Tapi dulu, hanut kene sih. Nih gaya, cepinit na cai susu. Alhamdulillah, jebah hanut-hanut. Bismillahirrahmanirrahim. Hanut, kena buat lima game, kapari makan cepinit. Kaparafi, gini mana ya ompreng. Besok hari ya bolu, itu juga ya cuma. Jangan ya bawa makanan pegawaian tadi. Enak ini entah yang merah. Oke nih, kan tadi. Yak saware, hak malam-malam, ayo balik di kebun teh. Pindah pegawaian. Jadi, ini dua poin ya teh. Teh sekali ya dengan cari. Capek gini. Beres ini. Itu baru dia orang parasea kolak balik teh. Lain mah ngomong tuh waalaikumsalam. Kering ka parasea we. Tuh tempat si teteh mah beberes naon. Ieu kalau parebut naon, bantal diparebutkeun sagala. Ieu mah boga ieu tah boga ompreng arek mah. Lagi banget ya. Tah, ieu saya susu tah, ku kabehan saya sregot ewang. Tah. Kirangga ka mana? Oke, tah. Nih. Baru dak mah sekali tarajungan gitu. Mereka cai heula. Burit imah teh he ulah sok marokat teh geura ari kolot umah teh. Balangor pisang. Anuk di mana teteh anuknya? Teteh, ada si bapak kemana? Kalau ke balong dengan Ayo, sama cari hanutkan canon. Si Om
nuhun muga bapak teh. Kacai mah mani heula. Kah kena mah sorangan lah. Oh ucing yang budak-budak bae atuh cenah pokoknya ucing. Mari kacai pukul dia tuh heureuy wae di imah teh. Saya mau ngasih bapak ini kamu gitu. Saya pangkal bikin kawet makan. Dia gaya ucing kajero. Silakan dulu. Tapi kalau lambat, Wah, sebentar mungkin kasih aja. ayo, ambil kalayong gambreng. Tahu pergi. Ya bisa. Kue. Tapi mundulannya yang nak kaki mana? Yang nak kaki saya kerja. Kau sama apa? Tapi nungguan nih dia yang pergi. Itu panggilannya. Tidak pantu. Ini mana? Emang minta habis mah Sekali ruwak wae. Gimana? minta habis itu. Yang ada roti kebeneran mah. Masa roti Yang gagal. Ayo batenya ngejajan lah jeung jajan. Jajan naon atuh? Geus jajan balik deui ka imahnya. Tong ka mana deui ka tadi ulin keluar baros tidak kan? Assalamualaikum. Salam. Neng. Hah? Kemarin ya? Saya rujuk kacai. Oh, lo tadi tuh? Ah, tadi. Oh, kalau tuh kami tadi ada yang kontos tuh, Neng. Malam itu jadi ya. Nah, yuk. No, Neng. Apa, Kak? Oh, sini ada tuh. Lewat. Mana ini lagi tahu ini keduanya tuh warung. Ngakun satu tuh mobil gelas. Ayo tuh, jadi kakak ojek mana? Ayo, lanjut. Kalau nyusul pergi bukan. Oh, gitu. Neng ayo atuh ih, nyabila. Ewa, tuh mah itu erek onger. Nih tak tadi modal dah masakan ge aku ulang andaran we suka ada gue mulus kalau sebelah teh gimana diajak kakak ini ke kanan mah teh ngajak ieu maturan marah modon maturan modal aku udah ngaranna teh nyeri botol lu oke aja kan atau jangjong tadi dinya aya teh baik di Palawang ge sama udah kesoman bro memang beres nih Gas. Gas. Yuk, lah. Gas, naik. Aduh, ya Allah. Si emak. Gimana nih? Itu biasa marah balok meringankan semua. Tapi rek batas di kebun biasa. Biasa aja bocil atau kemana nama? Itu budak mah geus marani tadi cenah jeung lanjutna. Oh, ada tuh mah laleun. Oh, pegang di pala laur ya teh laleur. Ada mah. Karinget sila nang sagingan. Mani tolong.
Bisa nembak Ayo. Udah balik ke sekolah tuh ini. Ayo dulu. Ya mau yang masih ada kencang sangu kebapanan ya. Astagfirullah, ya Allah, jatuh kene wae. Balik mana nih nama masuk itu. Assalamualaikum, Mak. Ya, Bangsan. Ya, Jepinit. makarek balik ke cai, Mak. Oh, kebenaran tuh. Oh, abi tadi kadinya tidak tahu sih mana ke di cai. Kajerau lah tuh ayo. Oh, itu warung tuh kukudak nih, buru-buru wae cenah iya Mak. Ya nawe. Alhamdulillah, santik. Iya ngasaan ya rambutan setik di mah yang baru. Alhamdulillah, barokah Jepinit satu nuhunnya tuh itu. Nah, sami-sami. Nuhun abi oge Mak. Ya, mangga. Itu cai acan, Cek. Oh, mangga mah nuhun pisan ya. Assalamualaikum. Salam. Iya, mau menang milik Jepinit. Tah. Ayo Mbak. Ewe. Tah. Abi mah, abi hayang mah. Iya, atuh tong mana pun. Da loba ieu. Jangan agehan. Sok. Saudara pengen dikarebutkeun wae mah hareuteula sanggup pokoknya tong parebut agehan jangan lama. Ya Mak. Balik. Udah tadi baik. Cibi saya. Iya, ayo lah, buka. Ya Allah, innalillahi wa inna